Aboa ye pa many pedria nya hoten bell beverages for daroma woman ena ede bell malt and so aba obia enumbi akoda timi numbi empani timi numbi say there bell malt and the program bia say ya ware say ya bedin to say odi shemi na free mu nipa dodo adwabo bia obehia malt e dey serve bia there a new generation malt bell malt and make am for Eddie Amawano pay say unye benoma ebe boa ye pa bell malt you say ye bell malt aba asante achema bell for depot ayawa ewo konongo opposite McBennett hardware abrosana sewa eho ena obehu bell for depot no eti bell for nema ni nyina eyomunso omo drinks bell cola bibia eho no mo ni nyina beku enti okwa so Eric eho ena enema no matete so omode aba enti se opese oye program bi na se bell malt ena ohia ana ohia bell squeeze but what say obeko konongo opposite McBennett hardware ho onsa ebetimi akabi and our friend 0544 335 800 0544 335 900 we ene numbers a yebetu you opese utu a wo fra wo mode ni nyina and so ebebrew enti bell malt ena yede ma wano pay se dwumade wo mo ekutai mu ena ya chance a yede ebabesom yeti for bell malt a new experience FDA so achatum yenim dada sa bell for there wo mo ne be omde beba bia ye papa enti Ahwenepa so de adepa bia ba na ebi so aba ha enti ene bell beverages for that dwumade wo mo etecha sanchachem Community Bank PLC woman so ekutai mu anopai ewo adechie mu nsɛm dwumadi so ti asante achem Community Bank PLC de sika ho dwadie de ma Dr. Francis Osuana ne ekuafo nyina damfo ene pa se we kuani na openu papa na ato